U Višegradu ništa novo. U danu izricanja presude doživotnog zatvora Milanu Lukiću kamere su izazivale podozrenje i uglavnom ignorisanje. Većina pokušaja da se zabilježe reakcije ovdašnjih ljudi na presudu završavali su bezuspješno. Ipak neki su odgovorili na pitanje šta misle o presudi, prije svega Milanu Lukiću. Pa ne znam ako je zaslužio, neka i dobije. Pa mislim ko je griješio da treba da ga kazni. Odgovori ove dvije Višegrađanke razlikuju se od uobičajenog stava o Haškom tribunalu i presudama za ratne zločine pripadnicima srpskih vojnih snaga. Ipak nisu izostali ni uobičajeni odgovori. Ne znam, Boga mi. Ne miješam se u politiku. A trebate da, ako je to i za Srbe, koliko je i Srba izginulo. O presudi Lukiću i njegovim pomagačima sigurno će se još dugo govoriti u Višegradu, ali u kuloarima i neobaveznim razgovorima ovdašnjih stanovnika. Nažalost, zvanična osuda ratnih zločina Milana Lukića za sada je stigla samo iz Haga. A Drinom će proteći mnogo vode dok se zvanično u njegovom gradu prizna zločin počinjen nad Bošnjacima.